Yes. Pa ne. Pa kak si ovaj napravio ogrlicu ravno? Ja sam naravno jedno. Pa je. Da bude malo različito. Nije ova. Kako ću sada ovo do kraja gurnuti? Aha, nema do kraja. Evo, možeš mi raditi ove, napravit ćemo zajedno haljinu. Evo, gled primi. Čekaj, što ću ti mama pokazati? Jako polako. Evo, sad ćemo raditi haljinu, može? Evo, uraj. Znači, ostavim mjesto za zeleno i za... Znam, da, i za bijelo još. Evo ga. Škare nisu izrezale. Kako, ovo mi je meringis super, mogu reći. Ava? A, u pičku ili ovo kako? Ja to ne mogu, di su druge škare? Ne mogu izrezati ovaj dole dio sa škarama. A kako ne možeš? Pa ne mogu. Jer škare su samo prvi preko toga. Gdje su druge škare? Tamo su u sobi na krevetu. Gdje u sobi na krevetu? Nisu U više. njihovom. A onda pitaj Njihov, Eriku, remate. Okay. Ava, smile for the camera so we can go bye-bye. Smile. Bye-bye.